Ekipa, svi ste svjedočili o otvaranju mog studija, a sada vas vodim sa sobom da vam pokažem gdje sam ja to opremila svoj studio. Pođite. Perelca posuđa, 13 osoba. Da, meni je bitno to da ima tih polica i toga, okej. Sada na pećnice. Iskreno tražite od pećnice što vas najviše zanima. Pa vidi, meni je jako bitno da pećnica može peći više stvari odjednom. Što imamo u ponudi trenutno Boša serije 4 sa opcijom što se tiče pare, pirolitičkog čišćenja i znači autopilota koji može kuhati izvrsna jela i definitivno među kvalitetnim pećicama. Za ovu razinu koja meni sad treba, preporučili bi ovo. Super, hvala. Idemo sada na ploče. Trenutno u ponudi imamo Whirlpoolovu ploču, indukcijsku, sa bridge zonom, posebnim programima za brzo kuhanje, za topljenje čokolade, za održavanje hrane toplim, znači tako da ona pokriva... I to ćeš mi se morat pokazati, naravno. Može, nikakav problem. Šta misliš ti da mi napravimo malu pauzu sad? Možemo i popiti kavu. A mogli bi, nije loša ideja, da? Što se tiče imamo ponudu Philipsovih kafe aparata. Evo ja ću vam napraviti kavu. Super, stavljaj aparat na popis, a mi idemo završiti svoju kavu. Može, svakako. Kad smo zabrali ovo sve ostalo, molim te, treba mi samo još neki kvalitetan blender. 1500 W je motor, 6 različitih programa za blendanje i plus funkcija samočišćenja koju ima. S ovim zadnjim si me kupio, tako da Može, uzimam ovaj blender. Njega onda. Može, super. Sad još samo mi treba neko sitno posuđe što se tiče stvari za opremanje studio i mislim da bi to bilo to. Evo ga, idemo.